hakajing sisya ngim dapwa tan bani react ya kajing let jong iba bajop sa katukajing yalang namar ba hangi hiti ilapan pau ba ilet sa katuka program datang namar kajing day kur bariba Charles Pongno bat nganganget ba bangin suya kren kerki ya kani kakam krem daya syong angkat bariba bajop namar bangin pat yolat pat pendo ii ti hakaship hautorik janmi ngin ya shim ya kani ka issue bat ngin pet ngin evaluate namar ba hakajing kren simet jonga yi ba bajop hi ila pensyai ba i klem rung sa ka TMC re issue attend ya kata ka program kum ubahayeng jong kata ka program ka ba i syakhat bat nganganget ba nangilayo jing pensyai na iba bajop MDC Ramrai Jerngam tingin saya pet kumno ban react namar ba kum mga ong ban sumudor ya kanu ban sudon kanu kata kajing condemn yano klem das ngong thu syai kanlong ka babakla hot ki lat pathai kubor ki lapan ihi ya kata ka speech ka jong i hakabai ong ba kata kapati kade kapati wakumta kabakumni bat kata ka jikermen kabakumni kumtai ringa nga ong yefi kaseng kongres hi kamkwa banshu react lem da perkat shwa bat lada niyo i bakadon kanu kabangin hapan ya kren bat i nin saya kren namar ba idon i MLA ru siya katukatan tingin niya upshaw bangin niya kadu ya ka advice kabay MLA ay ni MLA bini human consider jong ihi tingin niya kerke kumurang ba mula sa jid kumu MDC kat makatuka constituency Ramrai Jerngam let's say isngo kumba hakata ka jing tmit jong kapor ne kata ka jing bamyo por ban kren ni ki issues hapo yeng bat isyem ya kata kalan ban pensyai ya kata ka jing sngo ko jong i hanga hi shimet nga sngo ba kum kaseng kabalong democratic kaseng kapaay ya ki MLA ki MDC ya kata kalat bakin kren kaseng kabanum te ne home ya kinu ki members ki bangi ai ticket mangi bakin job hak election baper ki kren ngin shim kya ya kata bat ngin ra ya kata sya kata ka jing ya khana ka jongi ha ka jing don kat lang imen kansi jongi iba kin pamat ngimla mangi bangin churai kuntu namar ba teng khat ha ka jing nong kuna le se don hi kata ka jing sngo ba ya ka opinion jonga klem don basngam bat ngidon ka system hapo kapati ka jongi bangin ya kren ngin ya ther ya kata ka point bat ya kano ka jing ai jing mut jong inu MDC ne MLA ngim day ban underestimate bat kum mga tip mga hi impat diklehi ya kata ka jing mi jong i sya kano kapati ngataray issue ya kren bed ya kata ka jing terwa jong ki i ban yele na kano kata na kita ki atli ki constituency ngin ai por i bajop by in perkhat ya ka ai ka bay ka jing tmu ko jong i kalong ngin saya kren na ka party pat ya kita ki points ki bay lapan mi syabar jong ka party kam lele tengkhat ikon sama jong ni kisngo bakimyo ya kata ka opportunity pat laga don ba ai opportunity kum katul si ki don ru kishim kaburu ya kata ka rinsan nakabenta ka jing ba jong ka party jong ni but ngim kwa ban kren bunya ya kani ka kam ring suong ba ya ka ba impan yes no but no like na ka congress ka political affiliation jong i ngin pechwa but ngin sa shem ya karay hadin bangina ai ya ka opportunity ba in kren ini but pensyai ka madungi ya kita ki intentions jong nga ong ya phi kata ka dei ka jing thau perception kata ka jing yo i shabar jong ki kato kat ningot ki bakren persya ya itali president jong ka party jong ni mata hakajing sisya katu teli ki meeting nila ya don katu kajing ya penkre lang ya ka election jong ka siteng samoy hapo mau plang bat hapo mau ring keneng
Tinggal ngong kumni. Haba don kat kita ki meeting hakapor bapidang ya don po kaseng kongres. Alay piklam ya keren kita ki issues. Pia cak mau ring keneng bat ka mau pulang by election. Klam don kajing ya kana. Abang ngiram ni gitu ki arteli ki constituencies lo. Kalong kajing kedit yang ni banyu i marsim declare result tang apa yang katu kanis ni kita ru ki layak kat no. Ti ngatarai ban ya bu dong wat daw ya kini ki kam kijam kan long ke babakla aba pila ya mon ban ya len pila ya rai ba pin ya len pila ya len bat ngam nge bakan don kum kata baka seng kongres kak syam ayaki ya kakabu bakin keren lada kadon kata kajing sngow bai tai president ibaki mon baro klemyo bat yo the way president kajing keli mentah ke pihak keli ya kitu kikat arngut manopat bablok ya kata kajing pentung presiden you know ni hak parti jongi kadon ke system te woi ubre umla manrai tang bahabadon kenu kajing tut bakino nakino ki we parti ne ki seniors jong ke parti kimwet te kadon kajing perkhat biang mano bawet kita mano boang wat thong ya ita mano bawa niya ya kata kumbangaong kani kajing ya keno jong ki khat ar ya kaseng kadi bukut te bandon kata ka lain bangin ya draw nai bangin ya trends new show iwe namar kumbanga yo i mga hi ladadon session la sai imat kita ki khat ar ki hapsong ni bangi ki santa hak opposition baklam don te kajing penkelai ya kata kajing ya syong jungi hayeng dorbat kawan kajing kali kalong kumli ladang ngingi dai kata ka opposition ka bakwa ban ya sat ya kata gebamsap ngingi dai ka opposition ka bakwa ban penkren ya kata ka kemput kamsam ka bang UI ka BJP ka diktat yangi ladang ngi kwa ban pet ba ka hok jongi kiduk kisuk ka price rise ka jingkiu jong ka dorbam do ka dor kamor hakiyau haki marbam mardi ka petrol ka diesel hadu yawai kimot kumno bakata kajing ya pet jongki kanwan lam result ke bakamba mentagi lapun pihak ya opposition ti ngang ong yipi pen sange no ini kam teng teng ban suong no permanent friends no permanent foes in politics lu kalong babakla sibun namar lada kidon kinong ya lam ki ba po thong ya kajing trai sitom ban walam ya kajing ang no jumpa ba kata kajing bam ya itu paralok kabam jing kabam don nong suan ngatarai kalalong too much tinga nga ong ipi ngim kwa su ban kren kila len ai kin len rengi ngi hap ban pensyong nong rim jat maki kren maki bat nada don kum kata hak ngi ki badang sa hak ne kaseng bam don jing sunghun ngi tai president ngi kren ni kene kakam hapo iye ngim jura ya kajak lia ka jongi ka jabo ka jongi ban ya tan madan hakmat upat ba ubom don jing tip kadang kawai hidi benung ginung yalam ki bala pipang bentip ba ladai ban ong no bed ba akajing shisha ba mut ban mi resign bed ta ka basai ka bakut mi na kajing khang ba jong ko kongres let cha kajing khang ba jong ka tiang si balai ban suyayat khat arngut ban yari ban yada ya ladi na kata ka an kan tiap seng hakajing shisha ada dai ki nong yalam ki bapai phang ki bamdei ban shet kala ya ka jing kersan jong ki nong kersan ki jong ki tala dai ban sign ban le le ka bakhut bakin dale ya kata swa ka ba election jing lasuk nginom yele so tang ar sya kani ka tan jong ni ka jela ngila di benyele bet kasau sit ngila di benyele bet ndreu sit chane chathi la de benyele bet khandai sit ka ba election kamla khot ka pi pai biang supat ba tu rai pat ba kan jaj udu pat ba tu ba pensong suki pi di balai pade ba ngim don hok banginya ra ya ka petition hakmat speaker ban bisa re ne ka jing mi lendat ka jongki ni happy ban sim ya kata ka tabu ka jongi bat nganga ong yipi ka jing khang kayai ple ye ki ba mi rukum jo ye ki ba rong rukum jo lesi kala dai ka por ka sing kongres bakan ki imbyang kilung biang manlam no de kini ki bensim ki jabing ki badang lung
Iban penjer ngambiang ya kini ki issues kiba kinong yalam kinong sensyar kila sya yalam bakla la syaitan kum kitu ki dok ha kapung tan sipang sekadiang tan sipang sekomon tinga ngas ngo bakata ka de stand jong ka Congress party ngimpen mom yunu ngikit bok yang ye baro ibami la dadang don ki badang kwa ban mi ru dok he lek sok Henry ken mau haba pimi na yeng kum ukurim jong ka yeng ken mau pot dalin shop than ya kalok kai kemi sok shu ban ye shom kalok ta mi ka basok malay ban da shop da tit ya kata kalok ka ba pimi kwa shu ban ye shop kalong kum taken ha ka im lang kasalang ngi kinong yalam ngi di ban peninuk sai upot ba kanang bupat ba ru unum sa tit unum sa len shop hakum kene ke jing yadi yathit kinong yalam kalong ka segment aku kata ngak mam disi jong ka parti ngaso ba kalong ba kelas bun nama bangi kum ka kenhun di badan hang thia ko district council ni shwaban chim kano no ka sinjam ani kano no ka agenda ni ju khot ni ju lum lang para misi bat ni rai lang kade ka balong be collective decision but hadin bala yo president dai ma Vincent pala nakaliang KMDC kimdon kata baong ba ngimon ne ngim kershan chu dari jingsyang laikman ngasimat ing lakman nama ba ayo presiden dau kasih gantia jungi mau CLP la deu mukun sangma at least kala balance ba layo kasih jungi ane ing lakman ndai kamdon kata kajing slum kalau don kata kajian kan melumalaru kata ngilai tumbek but lempai perkat pandadon kata kajing temu jang ini polisi jungi ba man lej nai nama bangiak ong mai barabor nak kapor ba nya teli ni KMDC Congress nya teli banginya teli kadu ba bakut jang kata jungi ini don nak kajuk kenhun boro prangut KMDC nya don nak kajuk kenhun nama nak kapor ni nilai ekonomi nilai presiden bawa juga presiden temai mungkin tran bank parti but juang barabor hiba in dan memang parti te kalau pensyayong yang ngaru hadin bangai ya ke kubur social media bayi yaro ya ke TMC batawai ke bayi ong ba har pulai kan saya rule ke TMC kalau pensyayong yang bang ngalakan det adu kata nomor ba hadu mentang yang payo asiti resign but hakano konong lem abai ladi piong bangade kongres penyaro pat ya ke TMC pinong bangat form sarkar ka TMC ngat ngaru ngala sayong bat nga upaya kendo yai ban keli ka tau ke ba belong i ban yaro ya ke TMC pinong bangat form ruling ka TMC normal ba adu menta ti pidang dei kun hon kongres idon dekat grup kongres ya ke WhatsApp tu idang dei member hi ngada i dei uta u PMDC bola kami kongres bola sul syar ya ke TMC ngatai nang tu grup WhatsApp grup jungi ke bangi judon ru adi ban exit no nada pidon syar kata kajung yang kajungi tengi PMDC jungi tengi ong baik kawik kentien malej balej ni KMDC kongres minyaine ngatrai adai apa job ilej ka TMC ru ni ki nyongut tengin nang itali